U kom veku su vladale navedene istorijske ličnosti? Car Justinijan, Mihajlo Obrenović, George Washington, Mihajl Gorbačov, Aleksandar Veliki. Tačan odgovor, car Justinijan 6. vek, Mihajlo Obrenović 19. vek, George Washington 18. vek, Mihajl Gorbačov 20. vek, Aleksandar Veliki 4. vek pre naše ere. Najveći vizantijski vladar svih vremena, car Justinijan, vladao je u 6. veku. Za vreme vladavine cara Justinijana Vizantijsko carstvo je dostiglo vrhunac svoje moći, vrhunac svog širenja. A da ništa drugo nije uradio, car Justinijan bi zaslužio da ga se sećamo i da ga spominjemo po tome što je izgradio crkvu Sveta Sofija u Carigradu, to je danas džamija Aja Sofija, koja je vekovima bila najveća, ne samo hrišćanska crkva, nego uopšte najveća bogomolja bilo koje religije, bilo gde u svetu. Mlađi sin Miloša Obrenovića, Mihajlo Obrenović, je bio srpski knez u 2 navrata, prvi put od 1838. do 1942. i drugi put od 1860. do 1868. Zaslužan je za mnogo toga, zaslužan je za definitivan odlazak turske vojske iz Srbije, za početak izgradnje i preuređenja Beograda. Po njegovom naređenju sagrađena je Knez Mihajlova ulica, počela je izgradnja zgrade Narodnog pozorišta. Bio je pristalica Vukove jezičke reforme, za vreme njegove vladavine konačno je u Srbiji prihvaćen narodni jezik i Vukova azbuka, ali je, nažalost, prvi naš vladar koji je svoj život završio tako što je ubijen u atentatu, tako da znači tačan odgovor na pitanje vezano za Mihajla Obrenovića je 19. vek. Najpoznatiji vođa američke borbe za nezavisnost u 18. veku bio je George Washington, u stvari pravim imenom Georg Washington. George Washington je poreklom Nemac i mnogo tečnije i mnogo lepše govorio nemački jezik nego engleski. Postao je jedan od vođa američke borbe za nezavisnost u drugoj polovini 18. veka protiv Velike Britanije, zajedno sa još drugom četvoricom koju se zajedničkim imenom zovu Očevi nacije, a to su Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin i on je 4. znači među njima. To su njih četvorica, znači Očevi nacije. 1879. izabran je za prvog američkog predsjednika, posle toga je biran još jednom. Kad mu je ponuđeno da je 3. put bude predsjednik, onda je odbio. Po njemu se naziva glavni grad Sjedinjenih Američkih Država, tako da znači tačan odgovor na pitanje u kom veku je živio i radio George Washington je da je to 18. vek. Poslednji vođa Sovjetskog saveza, Mihajl Gorbačov, došao je na vlast 1985. Pokušao je da spoji nespojive stvari, da spoji komunistički sistem, tržišnu privredu i demokratiju, što su 3 stvari koje jednostavno ne idu jedno sa drugim. Iako je imao lepe želje i lepe namere, pokrenuo je lavinu događaja koji su mu se oteli kontroli i zbog kojih je na kraju ne samo izgubio vlast, nego izgubio i državu kojom je vladao. Pokrenuo je proces najpre raspada istočnog bloka, nakon toga raspada Sovjetskog saveza i na kraju je i sam, kada je shvatio da je sve propalo i da sve ono što je on hteo da uradi je u stvari jedan veliki bio promašaj, dao ostavku i sišao sa političke scene. Tako da znači, tačno odgovor na pitanje u kom veku je delovao Mihajl Gorbačov je 20. vek. Jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, Aleksandar Veliki ili Aleksandar Makedonski, živeo je i sve što je uradio je u samo 31 godini koliko mu je bilo suđeno da živi u 4. veku pre nove ere. Došao je na vlast 338. godine pre nove ere, nakon smrti njegovog oca Filipa II. Filip II. je bio kralj Makedonaca. Makedonci su bili grčko pleme koje je iskoristilo slabost Grčke nakon Peloponeskog rata da proširi svoju vlast na čitavu Grčku. Aleksandar Makedonski je krenuo u seriju ratova protiv velikog, ogromnog i izgledalo je nepobedivog Persijskog carstva i uspeo da ga pobedi, porazi i uništi, da stvori jednu od najvećih država i najvećih carstava u istoriji, da bi na kraju
umro 323. godine pre nove ere, a njegovo ogromno carstvo se posle njegove smrti za kratko vreme raspalo. Tako da tačan odgovor na pitanje u kom veku je živeo Aleksandar Makedonski, to je 4. vek pre nove ere.